Čovek bez granici. Na stotine ladij odhajajo. Stotici brodovi plovat sekoj moment preko okeanite. Džinovite koji plovat nosat od nekoliko iljadi toni do poveke stotici iljadi toni najraznoviden tovar. Ljudje to koji gi upravuvat po poveke nedelja, počesto i po poveke od mjesec dana ne stapnuvat na tvrda počva. Brod od Ljubljana se ga isplovi od Las Palmas na Kanarski ostrovi kade što natovari gorivo i voda za pijenje. Slednite 25 dana brodotke plovi po Atlantiku ti Indijski okean kon Indijskata država Maharaštra. Na brodotce 33 členovi na posadata, nekoliko kadeti, asistenti i 12 patnici. Nekoji členovi na posadata gi nosat so sebe i soprugite. Preko okean. Cviliči svet ladijskega vdajnika Piskavi glas na brodsko-to radio smeje da oživi duri koga brodot go napušti pristanište. To piskavo to drdorenje izvestuva za razvojat na vreme, to točno to vreme. Zatovarite što čekat. Upadstvo to za kapetanot, za venčavanja, za rađanja, za smrt i za rodenteni doma i na brodot. Vesti od brodot ponekogaš ke zapištat niz vetrot za teškotijite, za zdravjeto, za zadocnuvanje to poradi lošoto vreme ili poradi defekt na mašinata. Ponekogaš i molba za pomoć pri teškite odluki. Nemoj prožati, a? A, blizu je Indija, a? I prožaćemo, a? Blisko do morskata površina je mali od svet na železni limovi. To je svet od narđata, šumenjena vodata, nasoleni od vetar što pliska. Pod palubata i naneja pa tu tovarite vo koje je skrijena smislata na patot preko okeanot. Preko široko to more brodot po naznačen pat go upravuva automatski elektronski pilot. Krmarite se za kormilo, to samo primanevrite vo pristaništetu ili vo teškite vremenski uslovi. Isto taka krmarite im se pridružuvate mornarite pri sekodnevnata 7-časovna rabota na palubata. Četa od 4 mornari, 3 krmari i brodski otišler se griža tovarite dobro da se pricvrsteni i zaštiteni. Sekoj den od 8 do 11 i od 13:30 do 17 časov četate vodi najiskusniji od vodačot na palubata. Prvi od kate je najmnogo tapaciran, vonego patuvat patnici. My name is Richard Pease, and this is my wife, Susan. I am Lyman C. Laurie, and this is my wife, Charlotte. How do you do? I am Vivian Mettler, and I am from Portland, Oregon. My name is Ruth Reed, and I am also from Portland, Oregon. I am James Scarborough. This is my wife, Jewel. We are from Midway City, California, in the United States. Hello, I'm Helen Billick, and I live in Costa Mesa, California. Dober Dawn. I'm Alice Haldeman from Portland, Oregon. I'm Helen Spray, a travel agent from Eugene, Oregon. Freighter travel has been my dream for many years.
We sailed out of Long Beach, through the canal, around the world. We came around here and over to this part of the country and back into Los Angeles, hopefully within 6 months. Američki upokojenci su že tradicionalni. Американските пенсионери се веќе традиционални патници, па си развиле собствен стил на патување со трговски бродови. Na ladijskem mostu На бродскиот мост стражарот офицери крова. Од 8 до 12 третиот офицер, од 12 до 16 вториот, од 16 до 20 часот првиот офицер и така натаму. Ден и ноќ на секои 4 часа се менува стражата. Така и на сите трговски бродови во светот. Офицерите гледаат во хоризонтот, во сонцето, месечината и звездите, цртаат по географската карта, ги контролираат и управуваат автоматските способности. Во магла им е особено тешко кога радарот не работи добро. На ова место, близко до екваторот, Атлантикот има 24 степени Целзиусови. Морето го лади сладката вода за ладење на моторот, потоци на масло, вода, гориво, течат низ црпките. Секоја минута во цилиндрите согоруваат 20 литри густа, но сепак од горештината разречена и распрскана нафта. Повеќе од 1 тона тешко гориво на секој час, 30 тони секој ден. 25 тони мазиво ги лади и подмачкува машините.
Natančno tako kot na ladijskem mostu se tudi v straži stroja... Точно кога на бродскиот мост и кај машините се менува стража секои 4 часа, се менуваат 3 офицери на машините и 3 подмачкувачи. To je vroči, hrupni in drsljivi svet mehanikov in... Тоа е тежок, бучен и лизгав свет на механичари, техничари и наливните работилници. Vsa dela v strojnici je moral upravljati... Сите работи во стројарницата мора да ги врши управителот на машините. Дојде до системот на картички што му пренесуваат за потрошувачката на гориво, масло и резервни делови во светот на машините, во кој ако има добра екипа не треба многу често да се симнува до самите забрефтани десетици тони, длабоко долу во железните одаи. So v strojnici čistilci svojim starosto vodjem stroja. Najtežja bremena nosijo, nenehno čistijo in nikoli ni čisto. Svet strojnikov je poseben. Ritem motorja jim z leti prodre pod kožo, da se jim tišina poslej zdi obupno dolgočasna in prazna. ljudi na ladji. 50 ľudia na brodot. Dan je dnevo enak. Секој ден ист. Naravnost naprej. Право напред. Vremenska napoved je ugodna. Прогнозата на времето е добра. Kaj bo danes za kosilo? Што ќе има денеска за ручек? Отпутували смо. Отпатувавме во септември, сега е ноември. Че во се посречи... Ако се биде вред, дома ќе бидеме во април. Че во се посречи... Ако се биде вред, Чез каких... по некои 20 на дена во Бомбај, може би ќе има писмо од жената. Во последно време се поретко пишува.
Ladja je povsem otovorjena. Brodot je sosema natovaren, da ti je milina da go vidiš. Mnogo ubavo je da bideš kapetan. Prvi od oficera je isto taka zamenik na komandantu, ti vnimava rabotite da tečat vred. Vtori od oficera je blagajnik i vršitelj na dožnost lekar. Treti od je zadolžen za administracija. Telegrafistot je vrši pokraj svojata i rabotata na ekonomot. Kelnerite se čistači i ureduvači na prostorot. Sve je ubavo i vred, samo mašinata da raboti dobro. U nekoj pristanište je odvratno, teške pristanišni vlasti, površni agenti, bavno rastovaruvanje i ušte nekoj štrajk ozgora. Nekad od tovaroca kada kradat. Važno je deka site brodski digalki rabota dobro. Treba se da se proveri. Sega je vreme. Včera dve patničkike se iskube, a među sebe porade sušilkate za kosa. Smešno. Dobro bi bilo da se priredi zabava lugeto malko da se rastresat. Pa krštevanje. Priminatete plovidba preko ekvatora od pred 6 meseci poradi slabo to vreme uopšte nemaše krštevanje. Na oba patuvanje isto tako ima mnogo nekrsteni. Ta pluta od palubate kja soberat prvite po golemi branovi. Mnogoga bi izdržalo vremето. Nrt dobra nada je sekogaš kako djavol. Potpiša deka natovarija na palubata na nivna odgovornost, pa sami ke bidat vinovni. Svejedno bi bilo odlično koga srećno bi go prenele tovarot. Posadata je dobra, rabotni se. Neprijatno je koga imaš na brodot mrzlivci. Ušte 10 dena do Indija. Dolarot pak padnal. Ko zna da li ke stigne pismo vo Bombaj. Lošo je ako dobiješ pismo so slabi novini, ušte pološo je pa ako nego dobiješ.
So we are on board the cargo liner on around the world trip, and we are sailing to India now. So the ship's name is Ljubljana. Ljubljana is the ship's name. So how do you copy? Charlie Romeo 7, Tango Juliet, Yankee, United 3 Echo Oscar, stroke Maritime Mobile cleared. Draga Tina, Draga Tina, sedaj počasi сега lezemo полека z лазиме, Atlantskog odnosno oceana liskame po proti Atlantikot na Afričkoj Afrikanski obali. breg In se i počasi poleka se bližime do rta Dobra Nada, nato pa še potom Bombaj. šte Bombaj. No, še vedno mislim No, na te ušte mislim na upam, tebe da i se se bo nadevam deka šestmesečno šestomesečno to patuvanje. How you doing out there? You ever seen to have one of those days where it just seems like everybody's getting on your case from your teacher all the way down to your best girlfriend? Well, you know, I used to have them just about all the time, but I found a way to get out of it. Let me tell you about it. Sitting in the classroom thinking it's a drag, listening to the teacher rap Jolene. I am free tomorrow afternoon again, and I would be very glad to meet you on 28 megacycles again and have a little longer schedule with you. Kadetje, Kadeti, tovci, drgni, ribari, toči, čisti. 3 ribaj Najtežje čisti. je prvo potovanje. Najteško je prvo to patuvanje. Dolga je pot do Dok je patot do kapetan. Asistenti, pripravnici za oficeri na mašinite. Najteško je prvo to patuvanje, prva ta godina. Potom polesno je koga si bil jedna štret oficer i potom se koja godina se polesno. Iako ne se dosadi, so godini ritamot na mašiniti i šumotna vodata, ke ti vlezat pod koža i bez njih životot je pust, divok i prazen.
Obala je blizu. Bregot je blisko. Dolgi moćni race se digat nad otvorenata paluba. Čekrecite mora da birat gotovi. Do gledanja okeanu. Indijo biti pozdravena. Hare Krishna, Hare Rama.